eto, rešili smo da posle mnogo godina ovaj prostor u Domu učenika srednjih škola, koji je nekada važio za kultno mesto okupljanje mladih, za druženje akcijaša koji su svojevremeno učestvovali na radnim akcijama i okupljala ljude širom Jugoslavije tadašnje, i bendove koji su svirali na ovoj bini, i Bijelo dugme, i Riblju čorbu, i mnoge poznate bendove sa prostora bivše Jugoslavije. Rešili smo da u saradnji sa brojnim društveno odgovornim ljudima sa teritorije naše gradske opštine, sa društveno odgovornim preduzećima, sa pojedincima ovaj prostor obnovimo i poklonimo građanima gradske opštine Pantelej za slavu Svetog Pantelejmona, ali i za sva dalja dešavanja kulturno-umetnička koja bi se odigravala na prostoru ove bine. U saradnji sa Udruženjem Fabrika umetnika koji su sa naše teritorije, u saradnji sa umetnikom Eškom Kurtićem, uz pomoć Saite i benda Crnih mambi, uz pomoć mladih umetnika, alternativnih rock bendova, naši građani sa Panteleja imaće, i naravno građani iz celog grada Niša, imaće prilike da u oči Svetog Pantelejmona 8. uveče od 8:30 uživaju u koncertu Saite i Crne mambe, i u 8:30 u ponedeljak na dan slave 9. biće organizovano rock veče, odnosno veče alternativnih rock bendova Monah i Opozit Vej. Ima mnogo veze sa ovim prostorom. Tu prvo imate ranohrišćansku grobnicu koja je nađen Hristov monogram. Drugo, nađeni su još neki umetnički elementi koji se nalaze na muralu tu u toj grobnici. I onda, pošto stoji iz perioda rimskog perioda, nalazi se ovaj Rimljanin da doprinese tome da se vidi da je tu nekada bila bitna kultura pre nas. I naravno da su ova dva lika bitna jer sporazum je sklopljen u dvorištu Pantelejske crkve između Stefana Nemanje i Barbarosa. Pa, ceo projekat sa binom i sa ovim je trajao nekih 10 dana. S obzirom da znam kako je nastalo sve to i da je ta bina vrlo bitna za taj period i da su se tu radne akcije odigravale i svi ti bendovi i igre. Naravno da je jako bitno i sa određenim žarom sam crtao tu skicu gde sam predstavio violinu koja je maltene zaboravljena i zato sam je nacrtao. Mogu sam da nacrtam i trubu i gitaru i bubanj i bilo šta, ali violina je zaboravljena i onda sam namerno nju stavio, a ovde su ukrštena dva najbitnija alata iz tog perioda jer se čistilo i sređivalo svuda, i u parkovima, i u reke, i oko gradova, i sadnice su se sadile, tako da pijuke i lopate su bile bitne i onda sam spojio ta dva koja su bila spojena u tom periodu. Udruženje Fabrika umetnika je registrovano na opštini Pantelej, mi ovde i neki od nas i žive i svi ovde radimo, a ovaj prostor je bio nama u mladosti jako značajan. Ovde smo proveli mnogo dana i još više noći, tako da je Fabrika umetnika sa potpunim oduševljenjem prihvatila poziv da učestvuje u ovom prelepom projektu. Mi već više godina radimo u ovom gradu festivale i organizacije kulturnih dešavanja, tako da smo spremni naravno da kad god nas pozovu učestvujemo u lepom projektu. Mi, nažalost, nemamo neki drugi prostor na teritoriji opštine na kojem bismo mogli eventualno da organizujemo neka kulturna dešavanja, koncerte, književne večeri, predstave, i onda iz tog razloga smo došli na ideju da ovaj prostor koji je nekada bio, kažem, kultno mesto okupljanja upravo umetnika i mladih ljudi, nekako oživimo, stavimo u funkciju, ne bili i naši građani sa teritorije opštine Pantelej u svom komšiluku, kao i svi građani u svim ostalim opštinama, imali neko mesto gde će moći da uživaju u nekim kulturnim sadržajima, jer sada je zaista živ grad, prelepo je ovo leto, za razliku od prošlog. Vidimo da su u svim gradskim opštinama organizovane manifestacije poput kulturnog leta u Niškoj banji, poput kulturnog leta na Medijani. Tvrđava je već tradicionalno puna svake godine i živa preko leta. Eto, ovo je naš
način da i mi na teritoriji naše gradske opštine imamo jedan prostor koji može upravo da bude iskorišćen u te namene. Opština Pantelej nema nadležnost nad ovim objektima, imovina ovih objekta je u gradskoj nadležnosti, to je imovina grada, a samo dvorište je u vlasništvu Doma učenika srednjih škola, što znači da je republički prostor. Međutim, po sadašnjem trenutnom planu generalne regulacije na ovom prostoru, pored ovog Doma učenika srednjih škola, bi trebalo da prođe bulevar, tako da u ovom momentu nemam informaciju šta će biti sa ovim zgradama, da li će se one u nekom narednom periodu obnavljati ili će se zbog prolaska samog bulevara ipak srušiti.